Pošto mi je YouTube udario copyright i uklonio mi video kojem sam pričao o ženama, jedan od mojih najviralnijih klipova na čitavom mom kanalu, ja mislim da je perfektan dan da malo pričamo o ženama i generalno o čitavom tom dating marketu koji se trenutno zbiva na ovom balkanskom poluostrovu, bosansko-hercegovačko, srpsko-hrvatsko, crnogorsko-grčkim, jel Grčka dio Balkana? To sam se uvijek pitao. Kao kad se Balkan spominje, Grčka se često izostavi. O čem se radi? Ja ljudi izlazim, ja ljudi šetam, ja ljudi posmatram ljude i prirodu. I primijetio sam da ljudi nisu u vezama uopšte. Znači ja ovako poznajem dosta ljudi, nemam puno jarana i drugova, ali poznajem dosta ljudi. I između ostalog i te same jarane i ljude koje poznajem, primijetio sam da ljudi nisu u bilo kakvim vezama, u bilo kakvim odnosima sa suprotnim spolom. Iz kojeg razloga? A možemo da dumamo, možemo da tumačimo. Šta je razlog? Što se ljudi ne vole? Što ljudi nisu zajedno? Što se ne seksaju? Što ne mogu da nađu svog potencijalnog ljubavnog partnera? Da se povežu sa njim na jedan intimni, psihološki odnos. Jel, da ne bude samo seksualni, naravno. Da li ljudi aktivno to ne žele ili ne mogu, a žele? Znači, kažem opet, bukvalno poznajem dosta ljudi, imam onako neke fine jarane. Nemam nijednog jarana koji je zapravo u vezi. Ja sam jedini jaran od čitave te svoje grupe jarana koji je trenutno u vezi. Eto, imam djevojku. Neću da kažem sad da sam ja nešto bolji, ali kao šta je razlog? Jel nećeš ili bih htio, ali ne možeš? Pa bukvalno od te poznanike što viđam i ovako ljude, ovako izgrada i to. Mislim, dosta poznanika ja ni nemam kao poznanike, ali uglavnom kad izlaziš u grad, evo, mislim Sarajevo nije to ogroman grad, viđaš jedne te iste face. Dosta tih faca su single, niko nije u vezi, niko ne želi da bude zajedno. Ko je kriba? Ko nas je zavadio, muškarci i žene? Ko nam je učinio takvo zlo da jebemo jedni drugima mater, da se mrzimo? Znači ovako od ovih poznanika, od ovih ljudi što poznajem, ovako face neke što poznajem, Dvojica su u nekoj, ajmo reći, dugotrajno aktivnoj vezi. Ovi ostali što viđam, imam jednog jarana što se oženio, ali s njim se nešto i ne družim. Ovi ostali moji jarani, niko nema djevojke, ba. Niko nema žene, niko nema cure. I hajde što nemaju, nego aktivno ne izlaze ni sa kakvim djevojkama, ni sa kakvim ženama. Ja se onako pitam, pa čekaj malo, pa ko je kriv? Jel Black Pill kriv? Pa dobro, možemo uzeti u obzir to da svaki čovjek priželjkuje što genetski superiornijeg partnera, jel? Da se ne lažemo. I uvijek smo priželjkivali, da se ne lažemo. Kao ljudi govore prije bilo bolje nešto, kao prije nije bilo toliko bitno. Ma bilo je, brate, i prije bitno, pa kako izgledaš, si lijep ili nisi, ili si ružan, ili si visok ili nizak, bilo je bitno, brate, ili si lijepa ko žena ili si ružna ko kurac, kontaž. I s obzirom na taj svoj neki izgled i tu genetsku manu ili superiornost privučeš određenog partnera, određeno lice. Dosta ljudi govori kao žene imaju visoke standarde, ba imaju i muškarci visoke standarde. Pornići su, brate, jedan težak brainwashing. Znači ti porniče, brate, kad gledaš ti imaš naći genetski ženu koja je 1 u milion. Ali brate, u realnom svijetu kad odeš vani ti nećeš takve žene viđat na ulici. Sad radi se o tome što muškarci priželjkuju što bolju takvu, primjera radi kao sa porniča, genetski superiornu ženu koju ne mogu da nađu na ulici, ili ako je nađu, ta ista žena ne želi njih normalno. Jer ta isti je genetski bukvalno, genetski frajer, genetski treba da izumri. Razumiješ? Evo ja, na primjer, da se ne lažemo. Ja bi, brate, trebao možda genetski da izumrim. Jer moja visina, brate, nije validna. Znači, nizak sam, brate, 165, bro, I'm cooked. Nisam nešto ni lijep, ružan sam, kontaž. Ali samim tim, ja pričam o svem ovome jer sam ja to odavno prihvatio. Jel, dosta ljudi, neugodno im je kad ja pričam o ovim temama. Jer ljudi nisu prihvatili svoje genetske mane. I neugodno je i ovim genetsko superiornim. Jer kao, brate, to nije istina, pričaš budalaštine. Kao nije toliko deep. Za genetski superiore nije toliko deep, zato što je njima onako lakše. Lakše im je kroz čitav život bilo i da pronađu ljubavne partnere i dosta neke drugi stvari u životu. A govorim ovako trenutno o čitavoj toj dating sceni. Kad je u pitanju možda atrakcija žena i možda i neka žena ovo gleda kad je u pitanju atrakcija muškaraca, naravno.
Kao, brate, mamance, toga ti pričaš gluposti. Pa ne pričam ja glupost, nego ti to nikad nisi osjetio na svojoj koži. Jer ne možeš, jel, genetski si superioran, pa misliš da svijet tretira svakog isto. Nije baš tako, brate. I kao, možemo da kažemo da je to jedan od razloga, definitivno. Definitivno, čitava ta pojava incela, jel, ona je zapravo razlog, velik razlog toga što ljudi nisu genetski superiorni. Ali ne možemo da kažemo da je to jedan potpuni odgovor, jedna potpuna istina, jel? Evo ja koji sam genetski, brate, trebao bi da izumrim. Opet imam djevojku, razumiješ? Opet imam nekoga ko me voli, makar trenutno. Tako da šta je dalje problem? Šta bi ja rekao da je problem? Pa problem je propaganda. Problem je sve ovo što nam se nameće na društvenim mrežama, čitavi ovi ogromni standardi, ogromna očekivanja. Evo, spomenuo sam kako muškarci imaju ogromna očekivanja, standarde isto koji i žene. Žene isto imaju ogromne standarde, ogromna očekivanja. Jer žena ako vidi na društvenim mrežama, aha, ova ima ovo, ova ima, viš ako njoj momak sve kupi, ja, viš ova pjevačica, ona ima ovu garderobu, hoću i ja, momak mi mora to i to. Znaš, onda nećeš nikad naći nikog ko će te voliti, nikad nećeš naći partnera. Jer, brate, to je nerealno. Ne volim da govorim i ne volim da koristim tu riječ, budimo realni ili ne budimo, ali neka moramo biti realni. Kao, brate, nisi nekog izgleda, možda si čak i ružna, a očekuješ nekog grčkog boga od svog momka. I očekuješ neki treatment koji možda i ne zaslužuješ. Ako si, na primjer, imala previše partnera u prošlosti, niješ dobiti isti tretman kao djevojka ako nije. A ti to priželjkuješ. Sve po svojoj zasluzi nekako. Ali ta zasluga nije često fair. Evo, da li je fair to što je mene Bog napravio da sam visok 165, da 95% žena na ovom svijetu ne želi da me pogleda, kamoli da me priželjkuje za nekog ljubavnog partnera. Nije fair, naravno. Ali moramo da prihvatimo neke stvari i sve po svojoj zasluzi. Jel? To što ja nisam genetski superioran, odmah automatski znači da ja nikad u životu ne bi privukao genetski superiornu osobu, na primjer kao što je Megan Fox. Evo, čist primjer, kao. Ne mogu, brate, ja doći i reći sa svojih 165 i ruždjikavim izgledom da kažem, brate, ja zaslužujem Megan Fox. Moramo malo biti realni. Nađi, brate, nekog u svom luksu maču i to je to. Ali ne, ljudi priželjkuju i uvijek hoće genetski superiorniju osobu od sebe, pogotovo žene, to je kao biološki kod žena ugrađeno, jel, da njihov muškarac mora bolje da izgleda od njih i da bude bolji u svim sferama života. Ali eto, manje više i za muškarce možemo da kažemo isto, jer je pornografija taj jedan brainwashing i ljudi priželjkuju to da bi imali genetsko superiornije offsprings, da bi imali genetski superiorniju djecu. To je jedan od razloga. Drugi od razloga je ta čitava propaganda, kako žene mrze muškarce, muškarci da mrze žene. Čitav taj red pill manosfera, ja vjerujem da u tome ima dosta propagande. Iako je meni to pomoglo na neki način u mom životu, ima dosta propagande. I naravno, kod žena je feminizam vodeći, jel, kill all men, mrzimo sve muškarce, ne trebaju nam muškarci i naravno dovodi do toga da ljudi nisu zajedno, ljudi se ne dejtaju, ljudi nisu u vezama, nisu u nikakvim ljubavnim odnosima. Trend je čak da bude samo nešto na brzinu, jel, seksualni odnosi, zadovoljimo te seksualne potrebe i čao, vidimo se. Površno, animalistički, naravno svi smo mi površni, donekli animalistički nastrojeni, ali ne možemo zanemariti našu višu prirodu, jel, psihološku i razumnu. Znači, feminizam, brate, mrzimo muškarce, muškarci nam ne trebaju i kao i sami muškarci se udaljili, jel, ne žele, kao ok, vidimo da vam ne trebamo, udaljili smo se. Nećemo vam prilaziti, kao žene se sad pitaju što muškarci ne prilaze ženama. Pa rekli da vam ne trebamo. I naravno sad ispaštaju žene koje nisu to priželjkivale, ali kažem, to je jedna propaganda. Propaganda namijenjena tome da se napravi bukvalno ti spolni ratovi, gender wars. Znači, muškarci mrze žene, žene mrze muškarce, nema porasti nataliteta, nego je porast mortaliteta, da se tako kaže. Kad nema novorođenih, niko se ne razmnožava, sve više i više abortacija.
I kao čemu svemu tome, što ta propaganda, kao, gdje to vodi? Pa vodi tome, da ostanu neke elite samo na ovom svijetu. Cilj elita je da žive vječno. Oni žele da žive vječno na ovom svijetu iz razloga možda da uživaju u tim stvarima što su stekli u svom životu, čitavom tom bogatstvu, izobilju. Oni žele da uživaju u tome vječno, oni neće da umru. I mi im na neki način smetamo i žele da nas maknu, jel? Ne žele nas obične srednju klasu, znači žele jednu distopiju, vrlo vjerovatno da nas zamijene sa AI-om. Čitava ta propaganda se, ja vjerujem, vodi zbog toga da se ljudi dalje ne bi razmnožavali. Žene učestalo i dalje mrze muškarce, muškarci da mrze žene. To je naravno jedan od razloga, kao i čitav taj Black Pill, Lux Maxine. Šta je treći razlog? Šta treći razlog može da bude? Pa može biti čitav taj kapitalistički sistem, jel? Imat partnera, imat nekog pored sebe nije jeftino, pogotovo kad si muškarac i kad se od tebe očekuje da plaćaš sve i da si taj neki provider. Evo ja ću vam reći, kad vas žena fakat voli, ne moraš, brate, ti imat neka iznad prosječna primanja i da budeš neki bogataš. Mislim, može biti fino, svaka žena voli pare, jel? Ali nemoj da budeš, brate, ženi novčanik, da te voli samo zbog tvojeg novčanika, jer onda si ga popušio, brate. Popušio si ga na jednom jakom nivou, kad ta će te prevariti. Brate, ako te žena voli bez tih tvojih para, onda to je već nešto. Ali nama se čitav život eto vodi ta propaganda da mi muškarci moramo biti ti provajderi, da moramo imati puno para i da puno tih para dajemo svojim ženama, a uopšte ne mora da bude tako. Kao budi bogat, imaj pare, imat ćeš i žene. Ma imat će žene niskog morala, nisu ni za kurac, razumiješ. Koja će te od tih žena, brate, liječiti, i njegovat kad budeš bolestan. Evo ja sam nedavno, iskreno reću vam, bio bolestan i mene moja djevojka njegovala. I fin je to osjećaj, fino je kad imaš nekog tako pored sebe ko će te njegovat. Kad si u lošem stanju, kad nisi baš u najboljem stanju. Međutim, nama se aktivno propagira, jel, sve nešto na brzinu, samo seksualni odnosi, droga, brz život. Iskoristi ovu drolju, ovu kurvu. A ne vodi to ne vodi nikud. Ja sam pričao o tome, ja sam ventovo u svojim prijašnjim klipovima na neki način da kažem, veza teško da uspije u ovom svijetu, ali lijepo je imat nekoga, da vas ne lažem. Iz iskustva je to priča. I radi se o tome isto da na primjer, trend je isto kod nas muškaraca kao da imamo više žena. Imat više žena nije nikakva satisfakcija. Meni nije donijelo nikakvu satisfakciju. Ne znam je li možda nekome donijelo, ako jeste super. Ali kao imat više žena, imat taj neki roster, ja sam u par prilika nekako i navigirao svoj život da mi bude takav, da imam taj neki roster. Da izlaziš sa više žena u isto vrijeme. Brate, to je toliko umorno, znači umorite, brate. Brate, zar nemaš druge obaveze u životu? Zar ne moraš ići u teretan, zar ne moraš raditi neki posao? Nego, brate, ti izlaziš sa 3 žene u jednom danu. Ali eto i to je neki trend kao da budemo šmekeri, znaš, kao mi jebemo samo kurve, mi smo. Mislim, ako vjeruješ da će ti ogromna količina seksa i žena donijeti neku sreću u životu, brate, mislim da se grno varaš. Tako da šta je čitava poruka ovog klipa? Ovaj klip nema ni neku poruku, ovo je samo neko objektivno posmatranje ovog svijeta i šta se dešava i šta je trend. I taj trend će nas odvesti u propast, odvest će nas u još veće frustracije, nezadovoljstva, ljudi će biti mnogo više iznervirani, isfrustrirani. Jer ne mogu bukvalno basic human needs da ostvari. Kao prvi basic human need je preživljavanje, pa onda ide reprodukcija. I onda ide sve ostalo. I ako ti ne možeš jedva preživit, pa onda nemaš ni reprodukcije, i ti ko jedan muškarac, zapitaš se, pa za koji kurac ja živim, Zato sve više i više ima muških samoubistava, jel, ljudi sebi presude, muškarci pogotovo. Jer nezadovoljni su, isfrustrirani su, svijet ih tretira onako kako ne bi trebao da ih tretira. Ja sam to osjetio na svojoj koži više puta, tako da, eto, što da vam kažem, čitav taj dating market je cooked. Da se ne lažemo, imamo sve više žena koje piju kao njihovi očevi, a ne znaju da kuhaju kao njihove majke.
I imamo sve više i više muškaraca koji, nemam neki kvot za muškarce iskreno, ali kao isfeminizirani smo sve više i više, ne imamo dovoljno testosterona. Ne možemo da uspijemo u bukvalno basic human needs, kao na primjer što je reprodukcija, ne možemo da uspijemo u tome. Iz kojeg razloga? Pa eto, imate više razloga. Razlog je kombinacija svih tih razloga. Šta možda uradiš povodom toga i da budeš najbolja verzija sebe i brate da te boli kurac. Evo vidiš kako mene boli kurac. Ja mislim da je poenta svega toga je da te boli kurac i samo da posmatraš. Samo da posmatraš, brate, kako čitav ovaj svijet, čitav ova planeta ide u 3 pičke materne. I da te boli kurac. Jer ne možeš ništa promijeniti kao individua. Elite radi to što radi. Možeš, brate, malo stati na noge za svojim financijama, jer pare će promijeniti kvalitetu tvojeg života. Eto, pamet u glavu i pišite vaše probleme u komentare, vi koji imate probleme u ljubavnom životu, što je razlog, šta vjerujete da je razlog. Da li ste bili previše odbijani, pa ste isfrustrirani, ili aktivno ne želite možda nikakvu vezu ili bilo kakav ljubavni odnos. Voli vas, Šande.